clear tute sipai ule kan chanalin lo clear thina inchunga lom thu kan soye international politics a book kan lut lenga China wanga US election appointment chante US presidential debate final debate no boruak lian thenkhat te kan clear hole don nia COVID-19 wangin Republican Party lam campaign akhai lek ta fomaya an president ber pu Donald Trump khan mas wa angai poimo vaccine lawa chuan Democrats lam ayen michal langzinga COVID-19 thikai an tamzok hi thilmak ani ran lovani hi White House staff zinga kayan omnual ta a president tenupa an lokai to boka tuna vice president thachangdol tu chief of staff a positive vele ta Donald Trump campaign team in an tuar deuh mai thei ani President Donald Trump chief of staff Mark Meadows chuan thu chhuah siamin Vice President a Chief of Staff Mark Shotton COVID-19 kai ma se Mike Pence le a hoten ruaman lok angin campaign an chunjom tur thua puang October ni somni le pathum khan Vice President Chief of Staff hian COVID-19 a kai ve a tarkar hnuah Mike Pence hian campaign a chunjom tur thu an puang ngal thowani hei mi thiam te chuan an social viawani COVID-19 protocol ang chuan Vice President po hi in khung thrang turani a Masi ni rukbak campaign na huna om ta silova ain khung khan vai chuan Democrats ho an lom hle dona Republican tan tra na thlen tu ni thei hial bokang chu Vice President Chief of Staff ba ka hian anjinga mi pali lai mai COVID-19 an positive ni omin media thenkhat chuan an tar lang tel bok White House COVID-19 task force thupuang tu chuan Vice President hi COVID-19 positive tenen in nim nain close contact ni ma se November ni thum in thanpui mai ni tam om to silova campaign a chua nge yangai ani Vice President hit Centers for Disease Control Guidelines anga in khung khan na dan khan huam tel velova mi poimo ani na angin campaign a chunjom don ani atimo mai Putrama Chief of Staff zingami Mike Meadows hian Mike Pence a channa view maya Vice President hi a campaign ringot lova American tan na thok char bokani ati Mark Meadows le Mike Pence hian an kalna apianga face mask an vua anga an thu soilai ro he hian huam lawang Florida a campaign zo khan Mike Pence hian COVID-19 test apal tlanga a negative lo mai mitam tak chuan van tlang himnan in khung khrang hrim ri turin an du ani Dr. Ali Nouri Federation of American Scientists and President chuan tuna positive lo wang hian virus a kol lo ti na ni hleinem test na khol thaber po in kai chon hlim hlol hi chuan virus a movik kherlo ti in Mike Pence an campaign chun zoma tum chung changa angai dan soi Nikki Haley chu Philadelphia Indian American te zinga ngor takin Donald Trump ta na campaign ve me boka Indian American zinga Republican politician langsar ber United States UN palai nibok Nikki Haley ichuan kom sang ni le som paruk November thla a Trump atlin hlim khan Secretary of State ni turin min som khania mase ton riat kala nei tlem em awangin kalo nara khati lai khan South Carolina governor kani hnua United Nations sapalai ni turin min tile a kathil du kathen ve boka kadu ang zong chu min pom sak awangin UN a palai na ka thok ve ta ni ati Indian Voices for Trauma and co-chairman Dr. Marilyn Carson zo na changin Nikki Haley chuan heng zong hi asoya asoi chuan na chan pakhat chu Trump administration in Indian Americans te adu sakzia puanzara du wangani ber ome Nikki Haley chuan Trump wangin India le US in lai chin na chu tunma aya athat thu asoya Khawvel ro rel na sang ber United Nations a po India ma khuwa nga ya au fo thin chu keima nge hi kani atibok President Trump chung chang zo na changin Nikki Haley chuan in mule in riat angin Donald Trump hi politician takanilo mase American mi puitan na athoka COVID-19 alo chu atang phei hi chuan India nen thuk zokin ma an laduna mel mathu mun nei ramte anin zom kho me kani atibok tuntum US election hi India ta na poimo hle ti kan thevek ome tu party nge ti lam ayin ami hring zoka India hian du thlanna siamanga yanga alo siam to mai thei boka free and open Indo-Pacific ti thupuya nei tu chu Donald Trump hi ni
hei hi India du dan chia alo ni ve boka China in South China Sea le Indo-Pacific thunun atum zia kan soi tamal mal hlea chumi dang thei tur chon kuat ramten ma an la me ka Australia Japan le India te hian United States nge an mamoa President Donald Trump ti zo na hi zo ta ila United States ringot hi an mamo anilova Donald Trump President na hnuah ya US hi ani an mamo chu President Barack Obama huna khan kuat ramte chanchin hi riat tur tam lo khop mai China le ramri boina thuwa po US chuan India tran tlata Ladakh lama China ein sorbing theilo nan South China Sea lama military exercise te an nei thul India himnan Trump admin hian malak na kalpui fawani United Nations Security Council India in permanent membership anei thei US ambassador to UN Nikki Haley hi au tam to khop mai Biden hi la president chia lo ma se vice president kumriat lai alo ni to a India ma khuanga ya malak na soitura meu lovani kumsomli le pasari zet US politics alo sapatal to hian India le US in lai chin na angai poimo thut hi arin omlem lovani China laka policy khawzok kengko turin India le US chuan in biak na an nei dona hemiatan US Secretary of State Mike Pompeo Defense Secretary Mark Esper le official thenkhat chu an lo thlok chuak to a External Affairs Minister S Jaishankar le Defense Minister Rajnath Singh tepo in biak na nei turin an lo inring ve to hleni US palai te hian Prime Minister Narendra Modi po an mubokanga India le US tho dun na chuan bungthar akai le don tani Mike Pompeo hian Sri Lanka Maldives le Indonesia atlo bokang October ni somni panga atanga ni som thum chung hi Asia rama hun an mangdon ani hi anram tlo tur te en hian China laka bei pui thak dan an ngai to ti hi alang chiang viu ome hetiang hi ni wangani kan channel hi achang chuan putrama in tran lutuk min ti fo hi kan ram India din mun enin putrama hi tran tur ni om taka te kan ngai ani mai theya kan mi malril ru kan zeptel te po ni mai theya ni eng po ni se channel hi kan bias lo hrim thudik bel chian dol nia ngai media atanga lo langte kanan soi chong ve mai thin ti kha in lo hriat atha ome kan channel la subscribe lo te kha khongain lo subscribe ve ula bel te po khalo met ve in kan news masaber ber hi in lo bengwar pui ve zel don nia kan channel in lo thlir thina wangin kan lo me